tayo lang kung kasi dyan pero bitin aba nakasip ko dyan Kiba buat kita kadang Shah Shah kalau kaba kamdan kadang thọ chính ta thì học đến cái nhiều không được gì cái chính Shah ý nó chỉ tên của họ lo thì kalau apa đây đồng cái gì vậy thì cái đó nó là ai về cái làm phải vậy cũng tôi cái gì mà cái khổ thì cũng không nghĩ là mình hiểu mình là khi mà mình xuyên cho mình cái phải mà mình ý và không cho cái dân gian và cái thằng Bagaimana ni kahapon ikut kahapon berlalu tentang. Kemudian saya kedua-duaan tentang kita nampak ini dalam kondisi tempoh. Nama kapun kita tu kita mesti tunjuk kita ada kebayaan kita berusaha ini. Bagaimana kita ini asal apa yang ini ini sendiri. Bahkan sendiri juga ada makan ada santai kemudian ini kita tahu kuah menteri kita tahu kenapa ini ruang yang lihat ini I would say kilau kemana. Very interesting. When she became a Kabu, when now had a child for prohibition of child marriage. In a map, Napoli, in a Poxo, Inu, Shonka, Shoman, he not paid, but the Apok had trust them. In Shah, 10 Bisar having a Poxo at the 12. Other than Shonkurin, Kajina can do cohabitation. Jadi Shangkar orang berkata, "Pokoknya pincaran sekian besar ni ada ni kan." Kemudian jemaah, kemana law is a cruel mistress. If you have di Shangkurin, mereka kena orang Muslim, 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 pincar set apa along. Kalau ada bau kena orang Shangkurin orang jadi orang mainan. Kata orang juvenile justice board dan shin action dan menjadi Shah. Ini hak cases about negotiation kawasan. Dan national kurim ko doon church ne under lania for special marriage. Kata kasi sa kurim kasi shongka kata cohabitation apply anod. Dan kalau solemnization. Hakmat jokaan kalau valid be accepted. Jadi kau kiki bahkan ada cohabitation tu, tidak valid. But kalau kita cakap kalau pan jika maintenance, akan kepada CRPC section 125. Kata kalau pan jika interim maintenance allowance mana benar? Akan ini akan kepada Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. That is section 144. Mga kalik na niya tani gajin kami na mapapun kilong kami jumi kido jing karnan kani. Te haba kadang media tidak nopi kidio ay gajin Shah ya kani. Nama kenong gajin terku bakin ya ham. Iu nama wa. Abang iu kaksa tinggal awat ya kani ngong lanu ngadio kani kendo dia kali ya kani. Na bakin yo Shah kilong kami jumi kilong gajin terku na bantara jing kido. Apa benong iu Kyntu bisa Khunrei. Loma nangi satma. Mana ada pun ti hilak dan Dawa yang tadi maintenance allowance. Now lots of it. Now dia mamalangnya, dia rajunya, dia besarnya, dia hilak balik sekali bisa magistrate first class. Man file tadi petition man maintenance allowance. Man orang kisifu man rajio tadi query kita manino jadi brief kita tip mana Inti ay kalun napa manoy ki soba manlet kini kini bisa job district and session judge. But Kyntu kinsiya patiran bet kini district legal services authority. He legally can do a members secretary hakano the district legal services authority. Kemudian apa premises job ka court district and session judge. Hinan man. But hanta sa pani bila Even I cannot legally into legally counsel. Even file petition of court. Same medical kabu announce the same. Itu ki longing pasal Khunrei. Kila dan Dawa Baibam. Now lock Jongphi. Khunrei. Dalam petition sini. Banyo leader nama leader konsil leader rampalan. Dia like kita kajin kalu kajin jar kajin sosial. Soba bapili wan ikini legally counsel. But confirm he the district legal services
All.